Dar vienos poros trūksta ant parketo. One couple is missing. Pijau, kur tu? Tavęs laukiam. Viskas gerai? Super. Visos poros aikštelėje šokame lėtą valsą. I heard he sang a good song, and I heard he had a style, and so I went to see him, to listen for a while, and there he was, the stranger, here before my eyes, drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, oh no, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Suaugusių grupės poros šoka 5 standartinius šokius. Finale liekame aikštelėje, niekur parketo nepaliekame ir šokame juos iš eilės. Todėl antrasis – tango. Po pirmų 2 finalo šokių pradėsime pažinti su finalininkais. Suaugusių grupės finale šoka. We got couple number 76 in this WDSF International Open Standard Final. Jan ir Ella from Czech Republic iš Čekijos. Pora numeris 78. Simonas ir Liucija, Lietuva. Pora numeris 80. Couple number 80. Tomas ir Darina, Ukraina. Su kitomis 3 poromis pratęsime pažintį po 3-ojo finalo šokio Vienos valsas. Bésame,
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Tęskime pažintį su poromis. Pora numeris 85, couple number 85, Dmitro ir Vestina, Lietuva. Negailėkime aplodismentų ir šiai porai. Pora numeris 88, couple number 88, Sil ir Ana, Filipinai. Ir 90-oji pora, couple number 90, Pijus ir Ana, Lietuva. Ketvirtasis suaugusių grupės finalo šokis – lėtas fokstrotas.